sur le thème de la Cour pénale internationale ou ICC en anglais. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Maître Richard Hodges, qui est à Paris pour nous. Good afternoon, everybody, venerable monks. Thank you very much for coming here today to listen to me speak about the case in the ICC. And thank you in particular to Brunari, who organised this event, and also to Jessica and Mr. So, who have offered to translate today. We're going to keep this initial presentation to about 30 minutes so that we save as much time as we can for questions. Je vous remercie de m'avoir invité ici aujourd'hui et je remercie notamment Brunari qui a organisé ce forum public. Je remercie aussi Jessica et Monsieur So qui ont aimablement proposé d'effectuer la traduction de cette présentation aujourd'hui. Nous tenterons de contenir cette présentation sur environ 30-40 minutes pour laisser le temps nécessaire à toutes les questions. ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះសង្ឃលោកលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃពិសេសរបស់លោកស្រីប៊ុនណារីដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះ I'm here to speak to you today about the human rights violations being committed in your country, Cambodia, and about the case that I have filed on behalf of victims before the International Criminal Court in The Hague. As some of you may know, I recently visited the United States and I met with several Cambodian communities there, and they were all extremely supportive of this initiative. And I also met with several politicians in Washington, D.C., and I was pleasantly surprised to find that they're fully aware of the crimes being committed in Cambodia against ordinary Cambodian people. And while I was in the US, Sao Sokar, the head of the gendarmes, gave a public speech saying quite proudly how he was influenced by Adolf Hitler when dealing with crowd control. That's an incredible thing for any military commander to say, and it's surprising to everybody that he would want to associate himself with the most hated dictator of the 20th century. But of course, amazingly, Sao Sokar was not removed from his position, and he wasn't even disciplined. And I think this goes to show just how sick and out of touch with normality the Cambodian ruling elite have become. Je suis ici pour vous parler des violations des droits de l'homme dans votre pays d'origine, le Cambodge, et de la communication remise au nom des victimes à la Cour pénale internationale à La Haye. Comme certains d'entre vous le savent, je me suis récemment rendue aux États-Unis, où je me suis entretenue avec plusieurs communautés cambodgiennes sur le dossier soumis à la Cour pénale internationale, et ils m'ont tous fait part de leur soutien. J'ai aussi rencontré des hommes politiques à Washington, D.C., et j'ai été agréablement surpris de constater qu'aux États-Unis, de nombreux membres du Congrès sont pleinement conscients des crimes commis par l'élite dirigeante cambodgienne et sont désireux de venir en aide aux victimes pour obtenir justice. Lors de mon voyage aux États-Unis, Sao Sokar, le chef de la gendarmerie royale, a prononcé un discours au terme duquel il a affirmé, plein de fierté, qu'il s'inspirait d'Adolf Hitler concernant la manière dont il contrôlait les foules. Il est impensable qu'un dirigeant militaire ose s'associer avec le dictateur le plus honni du XXe siècle. Mais étonnamment, Sao Sokar n'a pas été congédié, ni même critiqué par le gouvernement pour ses propos. Et ceci illustre à quel point l'élite dirigeante cambodgienne est devenue malade. ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជម្រាបជូនលោកស្រីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកស្រីគឺប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទីក្រុងឡាហេ
ក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះខ្មែរដោយដែលបានជម្រាបជូនខ្លះរួចមកហើយថាខ្ញុំទើបតែបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រាស្រ័យជាមួយសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនកន្លែងស្ដីពីបណ្ដឹងដែលបានដាក់ជូនទៅតុលាការ ICC ហើយពួកគាត់អបអរសាទរនឹងការគ្រប់គ្រងនេះយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយអ្នកនយោបាយអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington DC ខ្ញុំមានការរំភើបដោយឃើញថាសមាជិកជាច្រើននៃរដ្ឋសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រាបនៅបទឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរហើយមានឆន្ទៈចង់ជួយជនរងគ្រោះខ្មែរឲ្យបានទទួលយុត្តិធម៌ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៅសុខាមេដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថជាតិបានថ្លែងសន្យាថាដែលមានអះអាងប្រកបទៅដោយមោទនភាពថាណាស់ដែលមានប្រើពាក្យអ៊ីតលឺក្នុងការបង្ក្រាបបាតុករវាជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចស្មានដល់ដែលថាមេដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថមួយនេះហ៊ានភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេស្អប់ខ្ពើមបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20នេះប៉ុន្តែដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីព្រោះលោកសៅសុខាឥតត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មឬទម្លាក់តំណែងនេះបង្ហាញថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកជំងឺហើយឃ្លាតឆ្ងាយពីលក្ខណៈធម្មតានៃមនុស្សទូទៅ But the problem, of course, is not limited to the brutality of the security forces during civilian demonstrations. As you know, over the last 20 years, we've seen a scramble for Cambodia's resources, whereby a tiny group of ruling elite have carved up and parceled out the most valuable resources for themselves, the land, the forests, and the other natural resources. Millions of hectares have been illegally grabbed and sold off in economic land concessions. Your ancient forests have been felled and your rivers have been dammed and polluted, and thousands upon thousands of people have been thrown off their land and forced to give up their traditional livelihoods. And as we've witnessed increasing social unrest as a result of all this land grabbing, as people try to protect their homes. And whilst the ruling elite have become vastly wealthy, the ordinary Cambodians are pushed deeper and deeper into poverty. It's now estimated that the richest 1% in Cambodia own 20 to 30% of the land area, whereas 1/5 of all rural people are now completely landless. The victims of this system are not just the ordinary hard-working Cambodians of today, but they are also the future generations of Cambodians. Unless something is done to stop this pillage, then your children and your grandchildren will inherit a Cambodia where all the valuable riches have been siphoned off and sold. And as we know from human rights monitors, that to implement this carve-up of Cambodia, the ruling elite have committed massive human rights violations. In Phnom Penh, at least 145,000 residents have been forcibly evicted from their homes since the year 2000. Nationwide, NGOs estimate that up to 770,000 Cambodians have been adversely affected by land grabbing. That's 6% of the entire Cambodian population. And although not all of these have been forcibly evicted already, those who haven't live in fear that they will be next. Le problème
ne se limite pas à la brutalité des forces de sécurité lors des manifestations. Comme vous le savez, au cours des 20 dernières années, nous avons assisté à la ruée vers les richesses du Cambodge, où un petit groupe de l'élite dirigeante s'est accaparé les ressources les plus précieuses, la terre, les forêts, les autres ressources naturelles. Des millions d'hectares ont été illégalement saisis et vendus dans le cadre de concessions économiques de terre. Vos forêts anciennes ont été décimées, vos rivières endiguées et polluées. Des milliers et des milliers de personnes ont été expulsées de leurs terres et forcées d'abandonner leurs moyens de subsistance traditionnels. Et nous avons assisté à l'augmentation des troubles sociaux dans tout le pays, alors que les gens ordinaires tentent de protéger leurs maisons. Alors que l'élite s'est considérablement enrichie, les Cambodgiens sombrent plus profondément dans la pauvreté. On estime que les 1% les plus riches de la population détiennent 20 à 30% de la superficie des terres, alors qu'en contraste, 1/5 de la population rurale est maintenant complètement privée de terres. Les travailleurs cambodgiens ordinaires d'aujourd'hui ne sont pas les seules victimes de ce système. Cela affectera aussi les générations futures cambodgiennes. Si rien n'est fait pour endiguer ce pillage des ressources, vos enfants et petits-enfants hériteront d'un Cambodge où la plupart des richesses auront déjà été siphonnées et vendues. Comme des observateurs des droits de l'homme l'ont rapporté, afin de mettre en œuvre ce dépeçage du Cambodge, l'élite dirigeante a commis de graves violations des droits de l'homme. À Phnom Penh, au moins 145 000 habitants ont été expulsés de force de leur domicile depuis 2000. À l'échelle nationale, les ONG estiment que jusqu'à 770 000 Cambodgiens ont été affectés par la confiscation de leurs terres sans droit depuis 2000, soit environ 6% de l'ensemble de la population. Tous n'ont pas encore été expulsés, mais ceux qui ne l'ont pas encore été vivent dans la peur de l'être. បញ្ហាមិនមែនស្ថិតត្រឹមតែក្នុងព្រំដែននៃព្រៃផ្សៃនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មនោះទេដោយដែលបានដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញការឆក់ប្រមូលយកធនធាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយកទៅឲ្យអ្នកកាន់អំណាចក្តាប់តែមួយក្តាប់តូចជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមានដីព្រៃព្រឹក្សានិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងរាប់លានហិកតាត្រូវបានរឹបអូសដោយខុសច្បាប់ពីអ្នកលក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចព្រៃស្ដុកស្ដំត្រូវបានបំផ្លាញនិងទន្លេបឹងបួរត្រូវលុបអស់និងបំពុលមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបណ្ដេញចេញពីដីរបស់ពួកគេនិងបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលចិញ្ចឹមជីវិតតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេហើយយើងបានឃើញការកើនឡើងអចលនៈសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលប្រជាជនសាមញ្ញកំពុងព្យាយាមការពារផ្ទះសម្បែងរបស់គេខណៈថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងคลายខ្លួនជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភនោះប្រជាជនកម្ពុជាសាមញ្ញកំពុងតែលិចលង់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងភាពក្រីក្រវាត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកមានបំផុតតែ 1% នៃចំនួនប្រជាជន20ទៅ 30% នៃផ្ទៃដីខណៈពេលដែលចំនួន 1% នៃ 5 ប្រជាជនតាមជនបទឥឡូវនេះត្រូវគេដកហូតដីរបស់គាត់អស់ហើយកម្មករនៅកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនជាអ្នកធម្មតាគឺជាជនរងគ្រោះតែត្រូវកាត់ប្រព័ន្ធនោះទេការនេះវាក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនាពេលអនាគតនៅកម្ពុជាប្រសិនបើគ្មានអ្វីបានធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចធនធានទាំងនោះទេកុមារចៅនិងអ្នកទទួលមរតកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ដែលទីកន្លែងដែលភាគច្រើននៃទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវគេទេលក់ស្ទើរគ្មានសល់ដូច្នេះជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាដើម្បីអនុវត្តបែបកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនប្រហែល145,000 នាក់ត្រូវបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំពីផ្ទះសម្បែងរបស់គេនៅឆ្នាំ 2000 មកទូទៅប្រទេសនៃអង្គការរដ្ឋាភិបាលបានប៉ាន់ស្មានថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែល 7,070 នាក់ត្រូវបានប៉ះពាល់ពីការរំលោភតាំងពីឆ្នាំ 2000 ប្រហែល 6% នៃប្រជាជនទូទៅទាំងអស់នេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញប៉ុន្តែទាំងនេះត្រូវបានរស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចជានិច្ចជាកាល In January last year, I was asked by human rights defenders to investigate the shooting of civilian demonstrators on Vang Shreng Street on the 3rd of January last year. But when I went to Cambodia to investigate, it became clear that those shootings are just a very small part of a much bigger picture. In fact, when the worst human rights violations are considered together, you realize that they are all interdependent and interconnected. Whether we're talking about forcible evictions of poor families, or the assassination of trade union leaders, or the persecution of opposition figures, these are all part of a much broader policy. And this policy is implemented by state actors for the benefit of the ruling elite. And the policy has two main objectives. The first one is the self-enrichment, primarily through land grabbing, and the second is the maintenance of power at all costs, including through the violent suppression of dissent. So at the request of victims, I expanded my investigation to cover a much broader range of crimes, including all the serious violations that flow from land grabbing, as well as the persecution of dissidents. And I was asked to assess whether the crimes were so serious that we could bring a case at the International Criminal Court. And what we found was that when the most serious abuses over the last decade are considered collectively, when they're considered together, then they move beyond the spectrum of human rights, and they fulfill all the elements of crimes against humanity. So on this basis, my legal team and I drafted a communication and submitted it on the 7th of October to the prosecutor of the International Criminal Court. And in essence, what this communication says, what it alleges, is that there are crimes against humanity committed by senior members of the Cambodian government, by senior members of the state security forces, and by government-connected business leaders. En janvier 2014, certains défenseurs des droits de l'homme m'ont demandé d'enquêter sur la fusillade de manifestants commise par des gendarmes dans la rue Veng Sreng le 3 janvier de l'année passée, 3 janvier 2014. Lorsque je suis partie au Cambodge pour mener mon enquête, il est devenu clair que ces fusillades ne constituaient qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Il s'avérait en réalité que la plupart des pires violations des droits de l'homme commises par l'élite dirigeante sont interdépendantes et interconnectées. Qu'il soit question des expulsions
forcées de familles pauvres, de l'assassinat de dirigeants syndicaux ou de la persécution des personnalités de l'opposition politique, ces actes font tous partie d'une politique bien plus large. Cette politique est mise en œuvre par des acteurs étatiques au profit de l'élite dirigeante. Ces objectifs principaux sont, en premier lieu, l'enrichissement personnel de l'élite dirigeante, principalement par le biais de la confiscation des terres. En second lieu, le maintien du pouvoir à tout prix, y compris par la violation violente des dissidents. Par la répression violente des dissidents, pardon. Ainsi, à la demande des victimes, j'ai élargi mon enquête pour couvrir un éventail beaucoup plus vaste de violations des droits de l'homme, y compris toutes les violations graves liées à la confiscation des terres, ainsi qu'à la persécution des dissidents. Il m'a été demandé d'évaluer si la gravité des crimes était telle que l'affaire puisse être portée devant la Cour pénale internationale. Nous avons conclu que lorsque les plus graves violations des droits de l'homme commises au cours de la dernière décennie sont considérées dans leur ensemble, elles dépassent la simple question de la violation des droits de l'homme et remplissent tous les éléments juridiques constitutifs d'un crime contre l'humanité. Sur cette base, mon équipe et moi-même avons rédigé une communication, une plainte en d'autres termes, et l'avons présentée le 7 octobre 2014 à la procureure de la Cour pénale internationale. En substance, la communication demande à la procureure de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête pour les crimes contre l'humanité commis par de hauts responsables du gouvernement cambodgien, de hauts responsables des forces de sécurité de l'État et des dirigeants d'entreprises liés au gouvernement.នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះអ្នកតស៊ូសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានអ្នកតស៊ូសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានស្នើសុំការស៊ើបអង្កេតបាញ់ប្រហារទៅលើបាតុករដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយកងអារាជកងរាជអាវុធតាមផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំបានคล้ายជាការច្បាស់លាស់ថាការបាញ់ប្រហារទាំងនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃរូបភាពដែលមានទំហំធំធេងការពិតភាគច្រើននៃអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយពួកជនកាន់អំណាចនឹងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើការបង្ខំបណ្ដេញចេញនៃគ្រួសារក្រីក្រនៃការសម្លាប់មនុស្សមេដឹកនាំសហជីពឬការធ្វើទុកបុកម្នេញលើវីរៈជនប្រឆាំងទាំងឡាយអំពើទាំងអស់នេះគឺគោលនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយមួយគោលនយោបាយនេះគឺត្រូវបានអនុវត្តអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ពួកអ្នកកាន់អំណាចហើយគោលដៅរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដំបូងការធ្វើបានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសតាមរយៈការរឹបអូសដីធ្លីទី2ការរក្សាអំណាចគ្មានខ្វល់អ្វីរួមទាំងបង្ក្រាបមានអំពើហិង្សាលើក្រុមប្រឆាំងដូច្នេះតាមសំណើជនរងគ្រោះនេះខ្ញុំបានពង្រីកការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបន្ថែមលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ទូលំទូលាយគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹបអូសដីធ្លីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមប្រឆាំងផងខ្ញុំត្រូវតែស៊ើបអង្កេតថាតើការវាយតម្លៃអំពីបទធ្ងន់ធ្ងរនេះតើករណីទាំងនេះអាចនឹងត្រូវបាននាំទៅប្តឹងនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានដែរឬទេយើងបានរកឃើញថានៅពេលដែលរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃសិទ្ធិមនុស្សបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសរុបថាវាបានលើក
បានលើកពីការសិទ្ធិមនុស្សនិងបានបំផ្លាញធនធានតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងនោះនៃបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើមូលដ្ឋានក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ខ្ញុំបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនិងបានធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃទី7 ខែតុលានៅឯព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងខ្លឹមសារបទអន្តរាគមន៍ខ្ញុំក៏បានស្នើព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបានប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមមេដឹកនាំអាជីវកម្មខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល The crimes themselves may be categorized into two main groups. The first group is all the crimes relating to the land grabbing campaign. In rural areas, at least 4 million hectares have been illegally confiscated, which represents about 22% of Cambodia's land area. And as I mentioned before, to complete this exercise, the security forces have thrown people off their land, and around 770,000 people have been affected so far. Those who resist are murdered, illegally imprisoned, or persecuted. Villages have been burned to the ground, and those who are removed are often dumped miles away from their former homes in squalid conditions. Your indigenous minority people have suffered disproportionately, and it's estimated that around half of those, about 190,000 people, have been excluded from their ancestral land. The second group are the crimes relating to the maintenance of power and the crushing of dissidents. As you know very well, anybody who dares to challenge the corrupt policies of the ruling elite is likely to face some form of persecution. These dissidents have been murdered, imprisoned on trumped-up charges, or persecuted because of their political beliefs. And over the last 10 and 15 years, the victims have included civil society leaders, monks, journalists, lawyers, environmental activists, trade unionists, civilian protesters, and opposition politicians. According to Human Rights Watch, the American human rights watchdog, at least 300 political opponents and critics have been murdered since the 1991 peace accords. Les crimes eux-mêmes peuvent être classés en deux groupes principaux. Le premier groupe concerne les crimes liés à la confiscation des terres. Dans les zones rurales, au moins 4 millions d'hectares de terres ont été confisqués, ce qui représente 22% de la superficie des terres au Cambodge. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, 770 000 personnes ont été affectées par la confiscation des terres. Ceux qui résistent sont assassinés, emprisonnés illégalement ou persécutés. Les villages sont entièrement brûlés. Ceux qui sont délogés sont souvent abandonnés à des kilomètres, loin de leurs anciennes maisons, et vivent dans des conditions abjectes. Les groupes ethniques minoritaires autochtones ont souffert de manière disproportionnée, et il est estimé que la moitié d'entre eux, soit environ 190 000 personnes, ont été exclus de leurs terres ancestrales. Le deuxième groupe est celui des crimes associés à la répression de la dissidence politique. Comme vous le savez, toute personne qui ose défier la gouvernance et les politiques corrompues de l'élite dirigeante est susceptible de faire face à une certaine forme de persécution. Ces dissidents ont été assassinés, emprisonnés sur le fondement d'accusations inventées de toutes pièces, ou persécutés en raison de leurs convictions politiques.
au cours des 12 dernières années, figurent au nombre de ces victimes des chefs de file de la société civile, des moines, des journalistes, des avocats, des militants écologistes, des syndicalistes, des manifestants civils ou des figures politiques de l'opposition. Selon Human Rights Watch, au moins 300 opposants politiques ont été assassinés depuis les accords de Paris de 1991. Miền đầy 4 liên hecta trời ban rập ô đồng nàng oi trời ban rập ô mà thấy pi rồi nơi tây đây rồi bo Prote Campuchia đôi đại trong ban này điệp rọt phẩm rồi chất sập quan nhé trời ban rồi cua đòi sa ca đồng đam dọc đầy thủy nè đại trời pro chang nâng trời kia sầm lấp vẽ quan pôn tình yêu kia khó chấp bắp rư thưa tộc bục mình hung tiếng luôn trời ban đốt trao tiếng sòng chỉ nhớ nhóp nhẹ tiếng đi trời ban bần đánh tranh nâng trời bỏ bong trao ngay vì tiếng rồi bỏ cuộc kia nâng ca luôn nơi sở than thiệp đỏ cua oi sổ Krom chôn chiết đàm rong cua chàng thôn thô vía trời ban pan proman vẽ pon này vẽ pon pro hai mà rồi cái sập pon nè trời ban đánh tranh pi đây lôn ta rồi bỏ cuộc kỳ Krom tipi chóp tẹt tông chiều muôi nâng ca bong crab Ukraine lư krom pro chang khang đi dù bài đôi đại nè ban đăng hai thà nè nam mà nè đại hiên thưa rư pro cuốt pro chen rọt tha bị bán cuốn đi vô bài bốc rồi lùi rồi bỏ cuộc chun can mầm này tẹt tông nâng pro mục tụm rung muôi trong luôn để ca thưa tục bốc mình ninh trời pro chang đi trời ban sầm lập chắc đã cục lơ mu lơ than để bọt mình tơ song sảy rư co thưa tục bốc mình ninh trong pua chum nưa khang để vô bài rồi bỏ cuộc kỳ trong rồi dạ về chiêng đọc pi năm thật không trong nào chôn rong cua cứ miền mê đất nòm sòng cung civil presong nè ca sai mê tv giờ cam chôn xây giờ cam chôn thạ chip trời ban nè nâng nè để vô bài pro chang ba dùng tam ca khom mư rồi bỏ ông ca xin mà đúng pro cuốt pro chen để vô bài cứ ca ri côn giang hỏi na bay rồi nè trời ban sầm lập nâng chấp trời ban sầm lập prom tiếng chấp tăng bị kết prom prieng tì krong Paris năm cai sầm mùi